Ngā iwi o te motu nau mai tau maira ki te Ao Māori. Hei tāta ki ake i ngā kōrero, he rima te kau atu anō ngā tāngata kua pāngia e te mate urutā. E rua te kau māwhā kua tūpono pāngia. Nō reira ko tahi mano e rua te kau mano e rua te kau ngā take tōpū. Te kau mārua ngā tāngata kei roho hipera, toko rua ngā tāngata e tau mahana. E rua rau e waru te kau mārua ngā tāngata kua whakamāui ake i te mate nei. Ka mutu e iwa te kau mā iwa ngā uri Māori e whā te kau mā toru ngā uri Pasifika kua pāngia. E whā mano e iwa te kau mā waru ngā tāngata i whakamātauhia i nanahi nei. Nā kua tahuri te iwi o Ngāti Manawa i te waiariki ki te whakatū wāhi tiro. Kaua noa hei aukati i te rāwaho, engari ke ia hei mātai ake i o Nauri, e takahi nei ngā ture o te noho here. I kōrero tā tātou karerea Kereama Rights ki te hunga kei te mura o te ahi e mahi ana. Nō reira ki a whakawhiti atu ki aia i naene. Kereama he pēhia wēnei wāhi tiro. Wikitoria kei te piriti au pātata atu ki te awa o te rangitaiki, koe nei tētahi o ngā tomokanga ki Murupara. Engari mehe mea e hara koe i te ratonga whaitake i te kainoho rā nei o rere whakaitu o Kāingarua, o Murupara, o Karatia, o Waiohau, o Minginui, o te whaiti, o Rua Tāhuna rā nei. E kore koe e whakaitia kia hipa i wēnei aukati engari ko te mahi nui, ko te moko naha i ngā kainoho tonu o tēnei takiwā. Ka pai, what's the purpose of leaving town? He kaupapa nā ngā uri o Ngāti Manawa, hei tiaki i te hapori. Me kai tiaki kātika. Tiaki na te katoa o ngā tāngata kai kone nohona. Kia kore ai e pā mai tērā mamai, tērā māwiwi ki roti a mātai o Ngāti Manawa. E mahi ngātahi ana ngā uri nei ki te rūnanga o Ngāti Manawa, ki te tari pirihimana me te rākau whakamarumaru mo te haumarutanga o te hapori. E rā waho e hara mai tonu ana ki roto i a mātai. Ko nā tūruhi, e rā e whaiwhai ana i nā kararehe o te nahere nei. Engari maringa nui ana i ngā tūao e whā te kau mā rua neke atu, e mahi ana ao te pō te ao. E hara i te aukati te rori, engari kia whakamohu atu ki ngā kaitaraiwa nā tangata kei te kumai. He hana hiahia a te iwi nei. E rehita tia ana ngā waka katoa, o te nuinga ko ngā waka tonu o te hapori. Nā te rahi o mātai takiwa kei te kotiti haere mo te kori noiho. Yeah, a lot of rain backwards falls. Galatea, Murupara, just up and down. Me te e hara i te mea e whakaahia ana tēnei kaupapa i te katoa. They reckon, you're not supposed to be doing this and stuff like that. Well, we're just trying to keep the town safe, just monitor where everyone's movements are. Kau e puta mai mo te kore noiho, mena ka pērangi koe i te kai, hara mai mo te kai noiho, tiki o kai hoki ati ki tō kainga. We're ready. He oi anō i tautoko hia ana e tētahi tākuta toko toru o te rohe. I nā hoki kei te tihi o ngā tatauranga hauora kino te motu a Murupara. We've got a high proportion of people with lots of comorbidities, lots of heart disease, lots of diabetes, a fair amount of obesity, lots of respiratory illnesses. Me te māharahara nui o te tākuta, ki te kawea mai te mate ki konei, ka pare kura tia a Ngāti Manawa. We could see many deaths in this community, would be the reality. Kare kaua no te mate kia tau mai ki Murupara nei, me te aha koira te whainga kia ea rāno tēnei aukati. Hai, mātu ake, he kaupapa mō rea wātu ki te tae mai ki konei. Hoi anō, ko ngā raunga e kohia ana e wēnei tūwao kei te tukuna atu ki te rākau whakamarumaru nā hei whakamāori ake i wērā raunga. Kei konei anō, taku tuakana a muri wai ki te whakamārama e te tuakana. He aha tā koutou mōhio nei mai wēnei raunga? Ia, kia ora rā. Hoi anō, kei rungi te rangi tuatahi, ko tatu mai rā nā tāngata, ono rau tāngata nui ake ki tō mātou wāhi aukati i nanahi. Hoi anō i tēnei rangi kua neke atu anō mai te tikau Māori mā ōrau. Ana, toko hia, e hia te ora o wērā waka, he waka anō konei, no Murupara nei? Tata ki te ruarau nā waka. E ai ki ngā ture o te motu nei, kei te takahi koutou i te ture. E ai ki ngā pirihimana hoi anō, e mahi tahi ana koutou ki ngā pirihimana. He ha koutou i pūmau ai ki tēnei mahi? Tuatahi rā, ko tā mātou tino pūtake kia whakakorengia tēnei nānara, kia kuhu mai ki roti o mātou takiwa. Tuarua hei tiaki wa mātou kuia karaua, me nā mokopuna, nā tamariki, tuatoru,
kia whakamohio atu ki wa mātou hāpuri, me nā whānau noho tatana, me noho pūmau ki te kāinga. Koira te kōrero nui e rere ana puta noa i te motu e hoa ana hei whakamaumahara ake ko tahi te kehi ko whakapūmautia ki te rāwhiti o te wairiki kai o pōti ki tērā no reira koira te take e tino pūmau ana wēnei uri o Ngāti Manawa ki tēnei āhuatanga. Wikitoria. Kere ama rides tēnā koe e nā whakamāramatanga. I puta te minita take mā tauranga a Chris Hipkins I tana mirumiru mo te wā tuatahi kia pai ai tana whakapuaki I te rautaki ako tawhiti hou a te kāwanatanga mā ngā tauira I a tātou e noho here nei. Hai tērā wiki tīmata I te wāhanga kura tuarua o te tau, mo te roa ngā ke kia whakawhiti atu tātou kia heta gāna e tū mai ana ki pāre mata, e heta tēnā kōrero mai mo te rautaki a te minita take mā tauranga. Tēnā koe Wikitoria, kia ora mai rā tātou e te motu whānui. Tika tonu kia titiro ake tātou ki te aronga o te minita take mā tauranga mo ngā mahi ako I te kāinga e whā ngā aronga matua tuatahi atu. Ko te whakapiki, te tokomaha o ngā papahiko mō ngā tamariki ki te kāinga tuarua, he tuku pepa māro mō ngā ākonga kei ngā taumata ako maha tuatoru, he whakarite-rite e rua ngā teihana pauaka whakaata mō ngā mahi ako, ko tahi ki te reo Pākehā, ko tahi ki te reo Māori a tuawha, he whakarite rauimi ipurangi mō ngā mātua I te kāinga. Ko te whakapāia ki te takiwā o te 88 miriona tāra, te maha o ngā pūtea ka whakapauria mo tēnei kaupapa, me te whakapāia tōna wā ka piki aua whika. Engari ko tētahi o ngā pōharatanga o tēnei kaupapa, kaore te katoa o ngā rau me ka tae ki ngā kāinga, ka tae ki mua I te aroaro o ngā ākonga, I mua I te tīmatanga o ngā mahi ako a tērā wiki. Tuia ki tērā, ai rānei ka rite te taumata ako mō ngā ākonga whai ipurangi ki wera, e kore e tāia. I want to make it clear here that devices and materials will be delivered in waves. We estimate that there are around 80,000 households in New Zealand with children in them that don't have access to the internet at the moment, and we're not going to be able to have all of that resolved on day one, and we're also not going to be able to have hard pack materials to every home on day one. So the materials will be delivered in waves. Are you confident that students in the regions with no internet will get the same quality product and same quality education if they're getting booklets and things than those with internet? Look, they'll be getting a good standard of education. It won't be 100% consistent because obviously some kids are going to be learning online and some are going to be learning using hard pack materials and some will be using a mixture of both. Tuia ki tērā e te wināku nei te kōrero e rua ngā teihana kātou tuku āhuatanga ako, ko tahi ki te reo Māori, ko tahi ki te reo Pākehā, engari pēwhia te toenga o ngā rauemi. Ai rānei, ka orite te maha o ngā rauemi ki roto I te reo Māori ki wera o te reo Pākehā. Could you confirm that all resources, being booklets, being everything online, there will be a Māori version for every single resource? I can't say that there will be for every single resource, but I can say that there will be extensive Te Reo Māori resources available as well. In some cases, they might be slightly different resources provided in English and in Te Reo Māori, but there will certainly be the ability for people who are doing immersion Te Reo Māori study to continue to do that in the home context if they need to. Tēnā kia whānui te titiro ināia nei e te iwi whai wāhi te piri mea me tāku te Ashley Bloomfield no te manatu hauora ki mua I te arawaro o te hunga pāpāho I tēnei rā. Ko tāku te Bloomfield he tuku I ngā whika mo te tokomaha o ngai Māori kua whakamātauria mo te mate coronavirus. Koe anei te wā tuatahi kua puta aua whika. Te kaumā toru ira ono ōrau te maha o te katoa o te hunga o Aotearoa. Kua whakamātauria he Māori, he whika pai tērā, mena ka whakataurite tia ki te maha o ngai Māori kua mau ki tēnei mate, kai te waru ōrau anake. I did do, used to be called back of the envelope, now it's front of the cell phone, quick calculation of the positivity rates, and we want to firm those up, but they are between 1% and 2% for Māori and Pacific, which is good. In fact,
a lower positivity rate means that we are testing a lot to identify those cases. Here would be my message. Of course, we have been telling people to stay at home. But if you are unwell, if you are symptomatic, if you've got a temperature, a dry cough, please call Healthline or call your local GP, your iwi health provider, and do reach out for a test. Tēnā e te iwi he paenga whika mō ngai Māori, engari rongo tātou i ngā aki a te pirimia, mena kai te māwiwi tātou ngai Māori mā, tika tonu haere, whakamātauria mo tēnei mate. Wikitoria. He taka nā tēnā koe i e nā kōrero.